kubor nakaslem jong unongsan hima. Chairman jongga Joint Action Committee uba purning shabong habaya keren bat kilar pathai khubor ka arpuwe tarik ujelleo arajar arpusau haslong press club ulaya tho bag district council kala de ban weng yu lingdo ka hima soyong men ka khat saw tarik ujelleo arajar arpusau haga jo ko por na kaliang ka Joint Action Committee kala dawan ka district council bakan penkloy no ban jet yu lingdo bathamai hapo ka hima soyong badru ban ai la ka jong ka act ne ka an kumbalong lem shiki wei pat kirat ki hima Seman trong cái sĩ cái chân chiết trong gần đó còn bị đá bạch bạc khi sinh ram bắt đầu nó bỏ cái mà soi thì cũng bao cái sĩ nó rụp nằm sedang hi cái đầu mình hợp khét yêu macam thang thaba thì bắt cái hiu cái mặt chân đầu kalau ingin yo nó là cái trong cái cái này là trong cái đi punya cam thì cũng bao nghi ya kemudian nak pot support cái kiwe ki hima pot cái sĩ kita nó là cái trong cái này ta jing punya cam ke joki ti niru unjuk ni kwa ya kata ti nak kalian jongi tengi kepat jor ya ka sukonsel makan pengkloi no ya ke jingjiat ya undok pra jongi kenang ban nyok ban nyok ban thau la ni ban nyok ban sna no ya ka nyok ban pa ban diman la ni ban ni dawan ya ta ka sang nyok oi habide ko kene eksekutif la ni kene ka eksekutif yo jong darba hima balak nya ya akting ndo la sna ya ka kibabun Henry Klemsimla urlong pada ketkum ke jingkwa jumpa ba rela sutau tang dak eksekutif klem dak tip dak kador ba ina tena kali jongi hi aswa ba tak aks kahima sayong kan pas tolong ba kan tip dak kador ba jong kahimas jong kahiman tip dak upai ba ane dak upai rayot jong kahima sayong te dak kabasai nak kalian jiksi te ngidang tawahiru banginyo ya ka pura mat kabasai nak minta kalau wei mana kepenting joki kuat ki hajar joki masoyo iwan naka Joint Action Committee kun ki hajar joki masoyo akaba kejiwan jungi kalau man berpena sagi kun ki hajar joki masoyo kabe de ke jingdawa jungi kaba lammat naka CSC ba di ladawa ini sedang nadu sedang hajar kantai kalau de hidup ini sedang hajar mulai ba di subha di sultanat dan tentip sekikun diajar di mas oyong akaba nagale ka usul aka order ke bakbi aka hak sauterik mentau punai kala wendo yo basa kan khaba nak khat jong lo di mas oyong te sibun ki AA ki ba nagale jong ka JSC dekat ki rong ba isen sama sunong bat ikut ki hajar di mas oyong ila ya bi sakmat benetur benya dawa akaba ka jingya kun jongi klaim kerandin bat klaim pendam klaim mentah baru sangat apa dia kena kerja ikut kejongi kum ke JSC kum ki roba jong ka dong kathan jong ka hima nilai ya subur ke ke akaba nilai ha ban ya nem ba ki jing sya ban ben ya nem ba ya ka jing sya kan tho ha ban ya nem baru ya ka jing sya penat kedon ai akaba kadon ke jing tur habat ko susil bertempau nak bor yang direct action kum kita ke berkhon wilayah bat haga bakadu ke jingya nanti jong ke JC bat ke jingkercan jong ki rurang ba jong ke hima ila poi sa thong haga ba nakalek sosial ka wen no ba sang ke jingdawa jong ke JC ke lomba ka sosial ke depan penkloy yang lagi election nomor supu ba lada umdon hi longdo pura jong ke hima kelawan bu ke jinge dua pun nak tak ada kum bakalong menta ke jingdon jong ne ting i ba umla ban so fi ke jinge joki kur ke jak mas jong nak tada ngikwa bakat susun kan berkloy ban buk tarik ladai ban berbena ya election untuk mas ayo imla ban ai kublai ban klem da ai kublai ya ki nyongtok kubor baru di press dan di electronic media kublai don kat ni ki badai ke sur halo ni ke jingdawa ka jongi klem ka jingya don ka jonki ngatrai ka ni ka jingdawa jungi kana poi sathong kasana kublai ya baru klem da jaketeng aku belajar ki baru iwe jadi semua aku belajar ya kadisi council ya i CM jongka KCC i deputy CM berkunjung ya i MDC jongi i MDC jongka noskung so yang konsing bala har waktu bila priang ya kata jingdawa berwen lo bahasa thaba di semua aku belajar yo ba andi bahasa imot beri deputy secretary jongka KCC bala sim kia bertelun yang fal kabangi nak por sapor giju kedung giju ekran
kalau kene kecing dawa jongi bat kene ko kota kepala isu akan dari jun arja kasau kene kepala sanji dari ba andi kum hidup tes keteri sebenarnya play bala simkia kalau kene kecing dawa kejongi sebenarnya play ya baru hidup ba ki samla About ya baru kikun dia jadi maksudnya yang kibal ayah jadi siapa pura halo kene kecing dawa hadu bagi boy cak thong mengilah ban wen no yo basen pa thaba na kale na kejun do sip do masuk apa ini pat ka kajing jit iki yo lendo ke pura mentah gila na kalian susah kalau wen no baca pang bomut ba hapo masuk yo mentah umdan sudah do hendak dah praktis mentah dah exercise server udang don praktik lendo ke bagi kuat na kalian GSC ikepat yang ada suku silba lapan hono berpen kloy no ya kan jingjit ya lendo pura jodoh masuk yo lalu long balak long ndo kada iban pen kloy balak long ndo bagi nyon pendam no yang nega jingjit yo lendo jangan masuk yo hapo si benar tapi ibat kebangi kuah pan pesno gede kalau ba haki neki nadu kipor kiba mensua ka jingjit yo lendo jo ka masuk yo kedai daki kur ki hajar masuk yo Khi rằng bác cho khi kia jangan masuk yo. Then ray kadang praktis kalau kutno hadu kapor bala kutno jing londo juk mawon. Tiga ba nak liang jogi di dawa. Ya kan sil bang dari Malaysia. Bangin jit ya londo juk masuk yo lagi kut kia jangan masuk yo. Om su lagi di sau londo. Keba kila jit lagi di senam ki balalet. Ikwa yang taka kos praktis kebala praktis ndu mencua ikwa ba nak liang ikut dihajar masuk yang kinjit ya belum tu berperang masuk yang kata kalau ke Jawa ke ba nak liang jogi ibu bos sosial sautrik kene order ka sautrik Jun minta usna macam sah kumbang long nadu mensua ka jingjit yang ulendo jong ka masuk yang gede be ikut dihajar den rai wat hakapon ka jingjit kun lendo jong mawon ba nabu sing kinen kijit dei di pai ikut dihajar di masuk yang kemudian bisa lendo Kena kata tahu hadin juga jing kun no jing londo jauh mawon kata jing jit daki kur ki hajar kun no tingkai ka bangi kuat bana leng jongi iba ka jing jit londo jong masuk yang tang gini sau londo ra iba ka ra ka jing ka kra ko masuk yang ma balai kamu sin londo jong masuk yang umna bani size yang tak bor kum londo ne kum krim sisa ka bangi kalau bau sia control haki di sau londo matang sau ngut ki la jit ta ko buka jingi ka bakrawi iman jadi ka bangi kuat man paskam ya ta ka ke balas labu la seng ladang ilong kini ilong pa mensua ikwa ba input ya ta ke balas seng nadu mensua ba ta kalau bagi jit